Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini gua mau mukbang sambal teri. Nanti kita ke pasar teman-teman, sama lalapan. Mantep nih. Jadi gua lagi ada di rumah. Tuh lihat tuh burung-burung. Oke, check it out. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all. Assalamualaikum. Beli teri. Ini berapaan, Pak? Seperempat. Seperapat berapa? 20. 20. Ini juga seperapat boleh. Ini namanya, Bang? 10. Ya, nanti. Non. Oh guys, kita mau nyari daun muda. Udah kan ini dong. Ini. Oke guys, kita pakai daun singkong. Kita mau ngambil cabai guys. Mantap men. Tapi masih pada kecil-kecil ya. Kecil guys, gak apa-apa lah ya. Kebetulan ini lagi di rumah nenek. Lumayan segini teman-teman. Lumayan teman-teman, mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini gua mau makan seperti versi-versi di desa. Ada sambal teri, ada jengkol muda, ada singkong. Tadi gua juga metik ini di rumah nenek ya teman-teman. Sebelum makan, mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dari jengkol teman-teman. Mantap. Oh. Lanjut teman-teman. Oh mantap. Cater ya. Mantap guys.
Mantap. Sama teri guys. Wow. Mantap. Tuh teman-teman. Hmm. 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 Wah, keren jasa. Mantap kan? Tuh teman-teman. Ada cabai satu, tinggal satu teman. Tuh ya teman. Mantap kan? Mantap ya. Tuh ya. Nasinya habis teman-teman. Kita lanjut pakai jengkol sama daun singkong teman-teman. Wah, cocok nih ya. Tuh ya. Tuh ya. Tuh. Tuh. Tuh ya, teman-teman.
Mantap teman-teman. Wow. Wow. Pedes. Ya. Gas teman-teman. Mantap men. Tuh udah kayak orang Eropa ya. Tuh. Oh. Tanggung. Tuh. Aduh. Tep. Habis guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.